fia telefola Radio Samoa toi whaafilo I atu I le nei tai au, si mai ele whaafonga o tala o le nei tai au. Ua whaamaonia mai o tina to alua na whaimalanga atu I au ki lani matau nu I fiti, o nisi na transit be na ui mai I New Zealand. O ila ua nei na whaimalanga mai Doha, mai le state o Qatar, ua whaamaonia wa mawel ko vite tu sama reporti mai le soifo malolo I na fiti le aso sa. Ma e whaapea sa malanga atu le whainga malanga NZ wali malua na tu ua New Zealand matu lau ele fiti I le aso luas fulfao le masina taluai. I reporti o isi o le au malanga na malanga whaatasi mai ma ila ua nei mai Doha, e le se isi wa whaamaonia wa mawel ko viti a o whaanofo e sea I New Zealand. A o whaamaonia mai ei lai le vaengola soifua maloloina I New Zealand nei whaamtalanga whaatatau I tina to lua wa whaamaonia le ko viti I fiti. E le o manino lava pe whaafewhea na maua I la ua nei le vai rusi a o whea foi. Pau masala salonga I ono whasota I nei cases ma le tamato lo surulima tausanga na whaimalanga mai le United Kingdom I au kilani. Mana o whaatasi ma ila ua nei le whainga malanga le NZ wali malua I fiti, ma o ia lea na mua I whaamaonia wa mawel ko viti I le la talata I le lua vai aso taluai. Ua whaitioina se tasi o kamupani o lo whaasala lauina whale I lunga o le maketi, I ni whainga tusi lima whaasanga I tūpulanga, whaape I lato ele ato o toa le malosi o le mawhauwhau. Clark Group Property Management na whaasala lauina whaamtalanga whaafautuanga whaautuina, o mea se e whaia I lato e ana ina whale maututongi po landlords, pe asainia maalienga no fototongi ai nisi o lato whale, po tenancy agreements. O lo sawi nei whautuanga, e tau mamao ma le tuina atu o ioe ngai tupulanga, e no fototongi ai I whale, ona e le lava so latu to mai le tausia le leo mea tō tino, a to ai ma le pisa o musika ma whainga pāti. Ai mo I lato iei mana onga whaapitoa, pele a to fo le malo se le mawhauwhau, e ono iaia a fiango malienga sainia ono le tūlanga o iei le mawhauwhau. O ni tusinga o whaalia I le fio whaala potonga tūma oti, whaapela komisino le Disability Rights, Paula Te Soriero, ma ua te uai e pe ona ripotia le staff, o lo o malosi lava le tusi lima, ma le mawai ava notu tusa mo I lato o whaatatau iai nei whaamtalanga. Whaamanatu mai ei mal komisina iai lato uma o lo o langona le whai esea, a o sa I lia whale maututongi, o lo o mawhaiona whaaulu whaasea I le Human Rights Commission, po o le Tenancy Services. E ono isi cases whaopo pol COVID na whailo mai le aso ana nafi. I le lea is a community case, whaamawina I fo I le aso ana nafi le lua masina talu ona le any community cases I tonu New Zealand. I le whai numero positive cases na whailo mai ana nafi, e le any cases whaamawni o le virusi fo mai Afrika I saute po le virusi mai le United Kingdom. Ua tāpai New Zealand ma Ausitalia nisi whaamtalanga whaatatau I se tasi o tuipuipui o le COVID, I le mai asawa lapata inga mai Norway. O le vai aso tāluai na reportia mai ai o atu I le luas fulmalaiva tangata Norway na whaalongoina unga vai o le tino I le mai a whai ai o tui ma o le se fulmalitolu o lea o whainga ua mali liu. O le vai la au ma le Pfizer Biotech le ana whaonga ina I tui o I lato nei. Ma o I lato wa mali liu o nisi o ngase silia ma le valu se fulu tausanga le mātutua. O le tuainga vai la au lava le nei tasi mai le Pfizer, ua mai a whaiai oka o tui e se fulu miliona Ausitalia, ai tasi ma le 5 miliona New Zealand. Whaamania mai ai le Minister al COVID Chris Hipkins, e le I o atu le atoanga o reporti o I lato wa mali liu I Norway, ma o loo mata I tū, matuli mata I a fo il matanga luenga le soifua maloloina reporti, whaatatau I tui le Pfizer. Ai reporti mai a Chris James o le MetSafe pe ona reportia le One News o I lato wa mali liu I Norway I le mai a whaiai o tui o ni ngase wa whaitau vai yaso ma maasina le umie soifuai ma o loo whaia lava pea so e suenga. Whaamonia mai ei fo I le MetSafe o loo ave le whaamua I le saonga le mu ma e le whaatanga ina le whaonga ni vai la au e le mautinoa ma ato o toa le talitonunga le MetSafe e saonga le mu mo tangata New Zealand. Tala muli o le tae au, e lei lo se taimea toi ta tala ele pampin sini le BB I Hawke's Bay, lea ua whaaleanga ina umai le afi. O le pō lasa wharai le tāl wai le ana lia e maile nei mū, ma e o mai ana nafi o lo tutu ai pēa tingi ta avale ua whaaleanga ina uma. Ele o mautino le mafua ango le mū ai inisa reporti tu samatala le te o New Zealand na mafua mai se container penisini sai tu o se tasi o ta avale ma o lo tu o iai le whaamumu ta paa. Ai mai le so upo le pampensini o lo whaia so e suenga ma ele o a whai nai awa no whai ngā luenga ale au whai ngā luenga.
Tala nala Radio Samoa, manuia le nei aso.